koji se danas, to nije kak danas pucalo rafalno i te čahure bacale, bile su rijetke, danas su skupe. Zato su imali vojnici, evo što ima moj kolega Martin, ovakvi fišekli, u kojima su imali, evo vidite ovdje su imali čahure. Tu su stavljali pune metke, a prazne čahure su stavljali. Dakle, princip je bio takav da se puška, evo, otvorilo se vežište metka, tu se stavi metak, ubacio se metak, velim, to je već modernija verzija, zatvorilo se, napravo se kop. Čega? To se samo... Ne.